Pemirsa umat Hindu pemeka sering Bali, risampun ngemarkiang edan galungan. Akeh krama nagingin galah umanis galungan antuk melancaran. Sile tunggilnya ni nuju pantai Batu Mecan, ekobit sewewidangan Canggu Badung. Sapuniki kahanan ritat kala libur hari raya ring pantai Batu Mejan Eko Beach Canggu. Akeh krama saneng limurang mana sarang keluargaan ipun ke penepi siring utawi nuju warung ring sisin Pasihe. Krama ngaksiang pekantenan Pasihe sinambi numbas ajengan sarang inuman tur ngaksiang para peselancar air utawi surfer ring dur ombak Pasih Batu Mejan Eko Beach Canggu. Tios ngaksiang peselancar krama taler wenten lasanggalah sareng okan ipun ring bias pasih pantai Batu Mejan Eco Beach. Nanging nenten akeh pengunjung sane kayun ngelangi ring tengah pasihe santukan ombak irika ageng. Agus Sudiatmi ke Bali TV.